ner malakenyam biya kamal kanuro 90B channel kajan gwas madera ner malakenyam kana dial kontilien karwai ne gwasme ner yendial kata dan chungen kel kanuro 90B channel kaje ane ko smala ye bosa kay ye posa gwana content yenten kay ye moja palpaj ka joban la de walle to kon kale dang rotu bombom at gor konode konkeling leranyam kwidol walenchal ke MSEP rewi kulang bukon jom banjeling lera de equimes ni tin konan kap kare wiki unit state ka jom shala den wo chi kwarten kon tin la local leader ka Mayom ka unit state ishi kan kume SSPDF ishi kan ka welcome agenda na banaling ka jan lera me banti dial ko ken bob kon ka nyok mu kon ka lat ka tada len ngaro den ke ja shuche perwe jin bichonkel ke Nuer on 90B channel ban jome ban je chulingo gwa ko do badan en charge non kaje ga jome shalat gwa seme mugorno banyo ya kel ke kwidol wal entere which ka ulang kanti ngai kone gwan wone na dul wala tere which ka ulang kanti charge gag ne ke jen pay ngwane dan gwa se dan me sha walte kon la walte te ka MSF Medical Sans Frontier dio ngai kone na mo walde konde ti dul wal meche kor meche taka ulang chwa waldi al chwaka chwala do waldi ala kon chaka kwek ke chaka nang aneti konde langweni chi kon ne mo chaja la netin kontin la tilat ko organization dunga mesep ke ne kontin la na mo ka wal re wichin winami ka jo weda na chi kon ling ne ko gwase da ne chala dinu cha dul wal cha wal ga chaka nang ka jo mo chala da kan ikane euro shop ke 135,000 euro techa yar rey dul walang gwasmo antama chikan ladun wonena an organization ala kwada na keb MSF chikala dun go chinei dul waldung ulang kanti chinei gak lo chaje banyok kamilap kaje kan ni chinei close permanently an MSF lo shabilat chapo operate ka ulang ka washi ulang karwade chala dun wonena gotti shubko waljok rey wichin binami ashi ulang karwade wa got cho weldok ke dul wal cho weldok cha gaga kan ko ci Qatar mu di chaben kan wala kon shanang netin kon te ci wal ci kan kanang gonna diala to kan dul wala tone dul wal MSF ci kala no ci kan organization ci kan tar ko kan wal to wa ka wal pen cho bakal ke bangwan te de kalet ka tele wal to ko ken de non ji organization ka de na loka ka tam jikana no chikan dol wal chikana gak shabnyo ko cooperate rewi ko ulang kanti ka jo dana chalat kan gwestin ko ken lo mu nyodo on tama ulang chabete ka dol wal ala dol wal dana de na latin anyong mon biya ngaj boni tele ne tete ka ulang ka tele ne tete ka nasir to de kul lat jena mesabno ko ken ala kan let ka kel ka ji humanitarian la de ne jena kelo kan la tup kan wal kan o dong mute ka jwatta te kana bikana moy wal ko poina bagwa barantem ko shikur te to ka chadul wal mo chaja gak chadul wal mo chawal ka chaga nan ka nyok teram te which no ajen dong me gak ne je an gwaza dan bu ko operating bikano operate gwaza dan te kam te tin ke gwadan te na ti ko tin ko ulang man nasir ba teram ditin chun na larga je kum mandanan pay kwan kirma yadit ne ko let kel ka jangno nasir ulang gwaye de na nyo mlu na jogo ke te ne dun jok malat ken ke liwe ka tele ne ti lo jok ke tele ne ti lo jok ulang ka tele ne ti lo jok nasir ajenen yana mentame sha information me charge kulno GM7 wo MSF charge close permanently ko ulang kana gwata cho wal doctor ko ken jo me da gwan wodi yana ngaj tele dul wal metere which ka ulang ka jan gwasame jo bu kon nyoko mulin kono gwasame do me chalat gwasame chala do ne re wi ka Mayom chala do netin kontila kwa da which wachi ken netin kontila so Sudan People Defense Force ala MSF wachi ken ka welcome chicken welcome ke chicken ka nyor re wichin winami ka chicken ladno bikan match tin konen te kamane re wichin winami ka Mayom kanti bikan ka kam ne kontila MSF so ne kontila tila SSPDF de gwan wo de kon jome de kon ga do badan en chicken lat ke je mugorno de konaling ka jo chalat gwasme paramount chief kene local youth leader ka Mayom kanti ki unit state chikala de wonene chicken SSPDF ki South Sudan People Defense Force chicken kalor managing kontila jiwoj bokki civilian chikala no chine no ba med ba ka kep kan metin kontin nang naro din ka ke chikala ro ne mudara gwalung
de ne dial content ka mai de ko konti kenyam ko mi ke willing ko de metato de ka tup de ka kam kuma ka joran jikana lat ka jawr dien dana chikan nyoko mukwen kan pinkan je wech kan SSPDF jogono mi shi ku nogono be mai ka biga kap go ne yo de ne gang la ho ko la ka nan ka ke kwal ka kwa anyok a chamchi nan kwa no bokarwade re wi karwa tina ke tare kan tare to gur ko kuma SSPDF no banat baka gang re wichin binami mi shi kuma shikan agree kan ne kondila civilian re wich ano ba med baka kap to kuma kalwanko dare security dare je provide community security ci kuma SSPDF chicken ma chicken ga dekaf ka jo inshallah da ngai kone ci kuma kirma yadi chicken la do wonene chicken tin kon tilangwani warab state kan unity state kan kamin dang baro ko de la jok eno mu ete chicken ma chicken ga top lora bang ka kuma baga kap ko bom ajan jo wadana chana ngajino ko sha gorno te ka mai tibitre wikin minimi ka taran ci kum kim yadi ce gor ka jengo ba mai ba ka kep je ni wote me kenya na kon ngach kam na lero den tam re ler kana me ko do badana ci local ki paramountship kana local youth leader ci kan jo me ci kala ran wo shi ka mat ke kum SSPDF netin contentual ke iter chong ken kan mishi kana me ken kana konok ne ti ka ku ne ke bom ko bi ka rayino sha no gono ba mai ba ka kep bana jelinga gwa mandan le rodo gwasmene ka jo mashala da paramountship wun mishal ka justice poktul cela do wonena mi ba ne ideal ba me ken ba ka kap gore jen wo ba ne ideal on kontin la jitare ba ka kon ngach ko na me dar wonni ko de na de kliu ko kuje mo cha gorno de na de kliu ko na me mude tinishang ne re konen te ka tartin charon na kameken la kaldin bim so ramun mamu don kan mai da kana kep kace jiyan ka sharam don ramadana biyam ka sha mai da shaje nan da to gono ramadana gora mo da jabe nak lora ba atel mu da ro da defend ka ja gor je no SSPDF ke so Sudan People Defense Force bigan chartin na mo kan disarmament kan care out ka community ka je wan shalat gwasa me awan go de mai de ka capture jack ko mi sha mai cha ka kep da to gono bi kore bi ka tel ko ngai kono no take ne la na da nak ke je tere ne den konen mike hognat mike denat ke mike kwagnat mi shame chaga keb de mi sekana moderatel kade kuma ba da chulat duma mutel netin kon tin la kuma tin ba me ba keb mi chikana chicken security chicken be provide so no mo be be de mat ka tada de na on nyam kje ko jo mi chicken lat gwas me kenene ne Disarmament is very important to us because it will address cases of revenge killing, cattle rustling, community crash, and other crimes which affect the entire population in Mayom County. Chicken jome chicken alat, and omisha machaga kep, then adega tegamal kamnikin. The disarmament exercise need to be extended to Ruweng administrative area and Rup Kona County within Unity State and Lake State because people from those areas can come and attack our innocent civilian. The commentary which in Unimi Tincha SSPDF Chaga welcome. Go Banago, Kia be Witbagwa, a Kani Maitin commentary Wika Ruweng administrative area Kakapke. Maitin commentary Rup Kona County Kakapke. Tinte Kayunti State. Ko mu ekene shaga kap ko shaga mai ko shaga kap gwasa me batogo no bane benagrun katel mud ne roda defend kaje gwano de ne dial de ka par me kap yan mai ko men me ken bo de yin ka kap chi ko jo mo chi kana lat ka jo mo de yin shalat gwasa me shaga jogo no ne mu yin ka kap ko bo mre wi ka unit state ke ka mayom kan ke ka mayom kanti anyok ke we jana ka warab state jala de no mu yin ka kap long alawin ka kap ka bom kan me to kan wani bangang bana bu ka lu cha jo mo cha jala de ken kan se gwano de yana de yin ka force alo nang yin me ken ka bom ko mi shana kamin baro kan tam shi kan bugo no kan me to kan ka kamye bangang no be na mo bala kur ka balari mudit ka community no kon kon tin tek jet ka jo harap kan unit state ajan se gwano de rim de la loñ dine dial de ka lang ko de ka may de kan kungun alor ka jodan jikan lat man ni kona longwa se me jene ter chong man la Nuer wai am shikana bunno kana me mulat ka mene ko kene de konon ba target anyok shikume SPLAIO shikana bunno ban go ba disarmament bailat gwadran tiketin munyudo antama murai kona bu kurba to kam SSPDF kana kuma SPLAIO na me majojalong so jo me gor jeno de yana lingano ne me amiguro ba jelinga gwa ka kor gwasen be
ke mishala den wo shine din kontila paramontship kene local use leader shigana no gono ba me ba ka kef in fact le meti chana ke ngode but a jawne jen kamandana shigana report no e sha no gono ba me ba ka kef ne ri ti tilat kon ke la kuma SSPDF te ke neke the paramontship ne ken the link rodin kake but kene din kon kule shuch rewijen winemi ngode tele jodian mi chana link eno ba disarmament ba jelat na mo ngode ken ne jojo gwa but we kejen wo betok chit ke jora na shelling ala mi sharu wen cha meken cha kep ke cha rup kona cha meken cha kep ko sha nueritin ko ken ko ne meken tietin ba meken kep ko sha bukula magor jeno ne dialti de disarmament de je carry out ka area ne ken ke jora ni kanalat ko me count ka meken nat no je gwana wade mal derten but ka tok na roi content jenene tele mi shale mal rewi ka so Sudan ke jen gwasme ko ne dialati kep kan na ka bom kana kon ngaje no bete mal beto nyen jodana gode nyaga yekel please gweje no gwano de me de ka kap gwasa wa ka mun nakan were me ki gweje no de na de goren gang shit keter chuang militia nguden tema kane tumut kan jo me kan no no bikan SPLA ki SPLA ala kuma SSPDF pinkir ma yadit ano bikan ka jako ba me ken baga kap alor ki bikan katup kana ngaje no mone but ke je guje beto wada che beto